به دیتنا لایەنên siyasiyên Herêma Kurdistanê ev rewşaneheya siyasî di berjewenda layەnên siyasî û hewlatiyên Herêma Kurdistanê nîne û amaje bi hindê didin ku divêt kar bihêtkirin ev qonaxa bihêt derbaskirin û carekadî Perlemanê Kurdistanê bihêt karakirin û nakokiyên layەnên siyasî bi dawî bihên de ku zêdetir xizmeta hewlatiyan bihêtkirin eger arîşe nehên çareserkirin dê roj bo roj rewşa hewlatiyan berev ne başiyê çît. ام وک پارتی دموکراتی کردستان هر دم یلگل هندی کو ام کشو چاره سر بکن کشت عراق چاره سر ببن کشا هریم کردستان چاره سر ببید کشا پارلمانی چاره سر ببید جاره کدی پارلمان کردستان کار خوب کتن و حکمت هریم کردستان به حزب کویتن چون که عمل برف رفراندوم چین و برف سرخبون چین و وضع شرق الاوسط امید بینیم که چند آلوزی و کشایل شرق الاوسط بن ام وک هریم کردستان توید خو آماده کین ام وک پارتیت آماده اینه بالام دمینیتن کنه افلایان دیت سیاسی چند آماده نه هاری کاریل گل پارتی دموکراتی کردستان که اف بارودخه ینوکاک و کردستان تدا براستی نخوشه و مصلحت نه خلق کردستان دایا و نه دواروجا کردستان دایا و نه یا لایان سیاسیت کردستانیه و جا هم هیوید که این جه همی لایانت کردستانی که منطقه آن نوچا شرق الاوسط یا وضعه که حساس دا یا برف هنده گهران کاری چیتن که اف وضعه بهتا استقلال کرن و دست خوب دن اف ایک همی تنازل بو کدو بکن و پارلمانی کارا کن و دوم دستگاه کردستان اکتیف کن و که اف گهران کاری چد بن برجواندی کردستان و خلق کردستان دو. الشيء يعني واضحة ويبرشوفة يعني إقبونو لایان سیاسی و یک موقفی لایان سیاسی داخل که کشوی ظروفی و ازمه بین ندار تشتكي ضرورية ويبيتفيا اف جهورين تنكرن الشرق الاوسط يعني كرد اكيد ببهر نابنج في افيجي داخست كانكو همي اك موقف بن اك رأي بن يعني ببنا اك موقفه که بقوة چکن برانبری هر گهورینه که تتکرن دوی گاوی موقف کرداجی یه حاضر بیت و یه بقوت بیت و رقه که یعنی یا گرنگ بیتن دفاع احداثا دا دفاع گهورینه دا کرد و گاوی استفاده جی بکن بصراحت هکه اوه بیت خلق جی بیزار بی خلق جی بیره بی هبونا ناکوکیان و دیرکتنا لایەنên siyasî ji hevdû arîşên Herêma Kurdistanê zêdetir lê tên. Çalakirina dam û dezgehên şerعiyên Herêma Kurdistanê bi xala here serekî dihê diyarkirin, lewra daxwazî dihêtkirin digel van gohrankariyên li ser astê deverê dihên kirin, Kurd jêd mufadar bin û bi projeyên hevbeş kar bikin. Dildar Arif, Kursat News, Amêdiyê.